kahua riria gakoragwo gakihandwo ri andu ingi mendaga gakorwo kenda production iria yagirire na ngwirire kuma kiambiriria tukoretwo tukigweturwo uhoro wigie kuma haria njuguma njega yagirwo kuma na niho tuma ni ikuriro na niho kuma haria kahua gambiriire gukorwo aria mauragia kahua gakoragwo kambiriire atia hindi yo ya tene dirikana kuiginya kahua ka miaka mingi ginya gwe kahua gako gakinyitie miaka 101 no ndwende gukorwo tukimenya miaka 101 kahua kau kani karutirwo atia gagikura na kario muoyo koguo no gatuagwo yes ati kario muoyo tiga kindu gikuo niko dead no riu kau kario muoyo no karatuo riu tuyana mwarimu ndenda atagututaririe gake ni ka ihinda rigana atia kahana atia na karari mona njira uriku mwarimu jabu ndi kuigua weri wona ndwagirwo gwitwo murimi just like that wewe international kahua farmer ni tondu ni uhotete guka master no kamenya uria kagirwo ko gakirima good abogeithie mwiroreri utwire haha turugamite ni ha na thabari yaku ikoretwo hana te ya kurima kahua mwiroreri nie njitagwo mwarimu murimi mwarimu wa thomithagia cukuru to Ngurubani Secondary School na ndiki mwarimu wa kahua good haha turi hetagwo Samson Corner itura ni letagwo Kangu guku ni kuturivite kahua Mobi Seed Drinks ni ndamumenyire kindu 3 years ago no wanyendageria seed drinks icirona handite guku na kawa gake ni pure and certified ni kumaanisha kawa gake ni original kaumite from Coffee Research kahua gate niri na gaka wina kuri kurani niki difference niki gaka gatha icire ni well propagated ni undu wa kuruta maciaro mega niguo gateneri kari ka thungu kare ga testagwo ni athungu na gatiari na production njega no gatha icire ni very well researched na ni ukuona tagitina tagiki gitakinyete miaka iri ni kirabota ku produce more than 10 kgs wonderful yes gitumi kia tugie na kahua kinya kanini biu urona kahua kauginya gatikurite gakaraiga na ni kanjitie kuruta kiro muhandire ithu tukihanda ri ni tu prepare our land very well twambagia na kwenja irima ria 3 by 3 twenja irima ri tukarihe duration like ya 2 months kuhea ni riua ria hea ni riua fitie mutukekira mafuti kuria thi tari guko tutumagira mafuti ma mucere kuria thi ni ro separate the hard pan na the soft soil tugacoka tukekira thumu na tugakunika twakunika ri twaigirira mumera witu ni ukwagwo na easy time ya go spread miri ni spread a miri very fast uga achieve the very fast growth ya that plant tukihanda ri no ginya twikire mai tondu kamumera kau ke yang ni karenda a lot of water nundu wa go prepare kwambiriria kuria after twahanda after 2 weeks ni tuhuraga foliar tondu within the few days gatihotaga gukwa karutite miri ya go feed so kafeedaga na leaves feed na leaves riu tukaga take off very well so that's why you see after 7 months of planting stem teno ni agirwo kwambia kuruta flowers guceha kahua gaku ni undu wa bata muno na niho tutana ni pruning tatutaririe njira njega ya kuhota guceha kahua gakari nigetha murimi akorwo na production yagirire ri tuguceha kahua itu na njira iriku kihua kuma kia wahanda ri ni kiambagia kuruta secondary branches from the primary branch ino ni ta primary branch niguo primary branch ni ambagia kuruta secondary immediately wambia kuhanda so what you do you first of all start by eliminating secondary branches ukamba guciruta ciothe ginya kihua giaku gakinya miaka igana secondary branches turakigweta riu nino ino so ino itagwo primary branch ino yothe itagwo primary branch ici ciumagira he primary branch itagwo secondary branch yes ici riu cikumira uguo ici ikumira uguo icio itagwo secondary branch uyu naguo uyu the mother that is the mother stem this is the stem this is the mother stem then the primary then the secondary kama hii sasa hii inatokea hapa this is the secondary so nigetha wa achieve iria nacio cikumira haha hari secondary nacio ciaumira he secondary itagwo tertiary ici ni tertiary itagwo tertiary he githomo twirigana tukirwa atiriri ati ungihitia urenge wacitadu secondary primary it's not primary ici ciumirite secondary ati ungirenga secondary ni kuga hau hatiri ingi kaumira hau ni kuga riu ni uguo riu hau hatiga kurenge niguo kati tiguo ungirenga primary secondary yaku ri after 2 months of proper feeding ni hau magirengi yes primary ungirenga ri is it a mistake it is a mistake primary is a mistake ungirenga ton primary yaku yagirwo gukura is strong always
You are not supposed ufai kukata primary at all cost. Not unless the unwanted one ile iko pale chini 2 feet from the ground, hiyo ni wageni kuruta. Mbegu njithi nao marenda makorwo na wira wa naihenya, wira ukumanengera mbeca cia naihenya muno muno makiria ta horticulture, ukaigua mundu ni aingirira kindu agukuria mieri 3 akorwo oete mbia na athi na mbere. Angi nao ni kuingirira mwena wa nduthi. Hihi ungira mundu ati uhoro wigi maine kahua gaka no mwaka weterere mwaka kana imbibi weterere mieri 7. Riu ri ni waigua ndetwo mwarimu, so ni kumanisha ndina another career. Kahua ri ndikarimaga na passion tondu ndiramenya it is the plant that can easily manage from my other career. Ni no njire mundu mwithi kahua ni ko mwira uria ungirima no kuhe mbia. Andu athi ni marenda gutonga na ihenya na ndungitonga na ihenya ute kuruta wira, so mundu mwithi ni ingire kahua-ini. Advantage ya kurima kahua ni riri, ungienda mbeca cia gwika project na ni urarima kahua ni guthi haria bengi na wina production wina kilo umere ni urenda mbeca na tondu this is a cash crop na cash crop ni mumera uproduce throughout si mumera ati urakura rucio, so wina guarantee wathie bengi no kiuma na mbia cio urenda na wike project yaku. Hita tutariria atiriri ni taha mundu angiuga riu ni mite kahua uria kwagiriire thiini wa kihua kimwe karora kauga ndirarutire kilo ta ici. From my experience ya kurima kahua gaka ri, kahua ungifeed wega na ninjikite uguo so far ni ndutite kilo 20 from the stem. Na ndira aspire as I move on tondu guthie na mbere na gwika research ngifacilitatagwo ni mundu egwitwo Mobi Seedlings, ningo produce more than 50 kg per stem. Wow. Yeah. Na shukuru ojeria ni shukuru witagwo Ngurubani Secondary School. Ngurubani Secondary School under principal Mrs. Maina. Mrs. Maina wa Ngurubani Secondary. Thengio muno ni tuona twina mwarimu ungi riu nginya uratuthomithia ona ithui arimi na agathomithia arutwo kuria thiini wa Ngurubani na ciana ciothe cia Ngurubani primary kana secondary school mugeithike muno na mwendereyo wega uguo itiguo. Thengio muno na ari ndiko kiriganirwo ni arimu aria baruta wira na mwarimu. Thengio muno na mwenderere na wira mwega ucio muraruta wa gukorwo mugithomithia arutwo acio na mukimathomithia uhoro urimi no mumera makirimi. Thengio muno na wagithio thie wega. Thengio sana. Thengio muno ucio mwite mwarimu wa murimi wa guku mwena wa haha Samson Corner. Gaka gakuritio Kirinyaga aria maroria kahua gaka geku na no akigua ni karakoretwo gekirite na njira nene muno. Ngatho cia mwanya kuri mkulima kana Mobi Seedlings ni ukorwo mena mbegu njega na ukorwo makuritie kahua uria kagiriire. Aria maroragiriria ni kungiona riu no amenya handu ungiuka na weinukire na kahua kega uguthi kuhanda na gakorwo gagikura. Nie ndikuongerera undu ungi ni ngatho cia mwanya we wakorwo ni nani kuma ria tukiambirie tafarira o nginyagia ihinda ria kinya ria kuga twirigano maingi ni maria twarikia guthoma kuma mugambo wa murimi njeta Kimiti wa Gitauna ni ngwitika tuganire hamwe twaririe ni twarikia na tafarira ni mugambo wa murimi mwite Kimiti wa Gitauna ni ngwitika tuge atia twaririe atia. Thengio muno nginya kioma gigoka niguo niguo njitagwo na tafarira ni mugambo kuma guku. Thengio tuganire hamwe twaririe. Asante sana.